boshiwe. Sometimes itawuhlala lapha. Isesikhathi uyathi ukuthi into okutshela mali bese sithothanaza. Eso cute. Kuyenteka lesinye isikhathi uthi uboshiwe. Noma kahle ekukholweni. Ushayeke. Kanti usukushaya yini? Khona lokuthi kuyavela wathi uyagijima uthi wadluphuleka kabi kwaswayeka lenzamo. Hawukafi. Uthi uNkulunkulu no. Relax. Ngiyakwakha wena. Amen. Kwasinethi lo sisiwathi jaga letinye before time. Boss. Angeke kukusida vele kubhaqa lana uhlale lana uhleke ujabule but you know yourself very well ukuthi my life inlenje lengakaboshwa. Ngihla konke. Lena liboshiwe lele sisindisiwe le ilale endlini impetho yakhe ijola endiloti i protected. Ngeke ivuke manje uma STI. Kanye nomatana yo consult kule clinic la ngihlala ngakhona ngala ngisebenzela khona uthi bamchecka bathi unema STI bamchecka lapha drop babalethe into efana tifo bafa uthola kulo uthi angisholi mina usilonesi ukuthola ku angijoli mina ukuthola angijoli mina angijoli tubasha tifo lethi ngekho ufumela kuboshwa. Amen. Fumela chesa kubobe saphuma yena usibele emakhaya la uhlala khona uyakwathi impilo la uhlala khona kuthi awukaboshwa bonakala nangalo ukuthi mawakho makakhuluma you know sometimes asimntalo wakho noma lo hlanga emathi ukukhulumisa uvela umshozi ish kathi siyesikhathi mama ubo understand mama yetu ubo understand mama understand asikhasanyana awukaboshwa wena ukaboshwa nsizwa nikaboshwa konje nani khona anikaboshwa leboshiwe icontrol inzamo control emlilo icontrol emagama oqina la khuluma ngiSamuel ngiSamson athi Samsoni noma ningangibamba kodwa ningangibulali yabona le lekubambile noma le bekubambile ngicela uyitshela nyana uthi ungangibulali Ayi. because mina ngumNaziri Boss. mina ngumNaziri sanibonani. Amen. Mina ngiyini Ngumnaziri. yathi thina umNaziri sasa umNaziri malichazwa kuthiwa kahle kahle boku-interpretwa lempilo yaSamson ukuthi noma ngabe sowujujiwe wabukwa kwathiwa wena uso bathi qine ngoba ungumNaziri utawuphuza uhlome tawuhluma wena nephunga lamanzi afike walikhuluma itolo la brother siyabonga labo brother Johannes sowuhlumile wena ungambudla noma ngabe yini mahle ungayengeki umfana you know mina ungayengwa mfana ungavumi sesiyahleba ungavumi akubulalani lento lela kuhlala kumbulala futhi mawuhleli ba fresh amuhle umuntu engahlala ngase fresh noma bakhona sekuthatha umthizo utawutholela ngofundile ngisovela ekhaya isilobolile hamba lobala umshade phambi kwelibandla babantu awuthola tawelani ekude mola ngasimusha la njobo la umusha ngabe umncane nyanga la tawelani nona sanade language ushito sesila ukhuluma iqiniso lapha ngimlalela yebo tamchesta uthola umtholisa umuntu sasathandaza liphilile ngosegama lakho uNkulunkulu wethu letinvo letambeta kushaya ngendlela ditsinga wena kuphela uhleleke vumela uNkulunkulu akubophe vumela uNkulunkulu akusitha kule protection and ebazalwane sengigcina abafundisi ama branch sibothi nasibona kuthi lebe iboshiwe le yahluphuka inzawo singemi la bese sesithi hey utofa lapho ngoba bana yafa boboshiwe la uphila kahle so amphila utofa
Okay. Mali baphathi bebantu abasha manibona ukuthi seyilala ethaveni nibona ukuthi seyilathathwana but beyiboshiwe. You don't blame it, you go for it because beyiboshiwe nayo. Mase icala ifetshwa lengaphandle le awihleki isuke yahluphuka insambo because yona ihlala njalo igijima lenza uma igijima iyadleka isuke yathi yahluphuka siyahamba soyilanza lesinye isikhathi it will take about 5 years ukuthi ibuye back itobosho. Okay. But it's not our job Amen. to force it until tokhanga seyilelisa msila stay up bani nalamandla lenawo imsinzise Israel. Gideon hamba ngalamandla lo nawo anganani amandla akho uyawathi wena uhambe wawa endleleni ulawile ula uthe ngoba ubhadalelo ula lo munye uthe ngoba uyanabela ukudala ngoba ujabuliswa ithomoni ujabulisa ngestroke senestan shama demon stroke akafuseke na ngoba siwafuna ula ujabuliswa nje kodwa uyukhazile la but ngithi mina phenduka usindise uthathe Jesu abe inkosi nemsindiso ukuphila kwakho hambe ngalamandla lo nawo ithi mayivuka inyama endleleni uthi inkosi konje nyama noma ungathi uyavuka but ungangibulala ingqondo ikhulume sesikhathi kukhumbude TV lokwatenda before uthi kona ngiyakukhumbula but not this time because kunentambo engibopheleyo ngiyakufuna kona but sengihlisha into yinye ensambo lela kimi. Yeah. Ungasuthi uva lamandla ngathi aphela get a partner who is in the same fire nawe. Khuluma na partner wakho sengiyahluleka. Ngiva ngathi kukhona lokungishaya. Angisakhoni. Ngiyafuna kumkhonda uNkulunkulu. Ngiyahluleka. Partner lo tathi uyamtshela ukuthi ngiyahluleka. Mina ngiphila nampriest lekhaya. Priest is my brother. He's my brother. Ungangihleba kumpriest udlala ngesikhathi. Because ubethi ungitshela ukuthi umzalo utsakiwe. Utsakiwe lo nyambo usijwayela kabi. Kasi siyahlukana mina wehlanye. Qinile futhi loyo. Awungihlebi kuye. Mina ungangihleba kimi uhlebe loya. Ngiyamfonela ukuthi lo mzalo ya. Siyasihlaba sihlukanisa ngilomake loya ngimake sibani. Next week nginika yini pulpit ngabomu. Asimaka fika phakathi ebazalwane. Yabo lo ngicela ngihlanganisa nanyambi. Niyathelela mina sitakubhalela ukuthi siqosha. That's my partner in Christ. Wena lokuthi una partner in Christ ujika udle lo. Mawusuka uyodla lo. Usuka uyodla lo. That's not a partner. Asikwendi lo. Of course. You must get a partner ekhonweni. Umuntu omusha kuzakhona ukuhlaliseka until angene emshadweni. Uba na partner lavutha njengaye. Suka duke umuntu lengavuthi. Ungahambi nasezizile ngavuthi ngoba msezizile mntwana wababa emkhatsho. Esizizile ngoba lo akathwali. Utala umfundisi. Akatala umfundisi angakholwa ngavuthi. Shiye. Nawe uthanze mamfundisi ngabe noma mfundisi nyaba akavuthi mshiye. Amen. Amen. Ngose Musa isibusisi. Thina nibushabene. Akude lithuna. Lekuthiwa le muntu lafe angatholi. Ngeke le likhona sesi. Ubalibona nje. Bambatha lehle. Mina ngile ngangqoba abantu. Kude lenke ngathi alehle lo beyangatholi. Angene uthi ungasanginiki next time le pulpit yakho. Hayish. Sengicethile. Bathi alehle liyehla sesi. Liyehla. Semehluko nje usithelo labo uthola kakhulu. Letipu umuntu oshethi iqale ngathi kudle kakhulu le pastor ujayela ngabe udla emhlabeni. Yokudla huti le pass le. Selapho bangatholi likhona leli falinga katholi liyabusiseka liyaphutha nokubona phasi emhlabathini. Hamba wathihlola labafe bababhayiza babasha. Ngosema usayiside ekukholweni kwethu asihlaleni sigcineke kuhle kuba musha. Amen. Kuhle kuba musha. Kune kusinze ebushe. Kune buhle kune benefits ebushe. Kune benefits ebusha. Kune benefits ebusha. Uthi noma uyama interview because ungena inkombi leshale sindisiwe. Ithi mayihlala lapha. Iphane lithi mayibuka.
Ngithi mayikubuka ipanel ikubuka ngeliso lekukhona bebathi yena hayi noma besingisi sakhe sibonile bathi uNomatana noma lelijani yakhona leli phana kunabantu abathola emsebenzi hayi ukuthi bathola emsebenzi ngoba badeserve. It's because of the grace. The grace that's a shame. Emanine, hayi mani, sengikhathile. Mina mangithola emsebenzi ngibuya khona ngiyofunda eVarsity ngisangihlale. Ngathi mangikhetha 2013, 2012. Nethi mangikhetha ngane agreement naNkulunkulu ngathi Nkosi ngoba ngimusha and ngisindiswa ngitsholi. Kana umsebenzi. Ngamisi CV bangibita noma bebekathi bathi bekagula. Ngave ngathi uma record. Umuntu oshona kungeka ngiyoteka umfati. Ngathi mangifika ku-interview ngibathola abahleli baze bamile lapha balinze ukuthi umuntu eqhamuka leshirt lami lelibovu. Ngoba likhike ibhoboza lelibrown limesongomusha. Ngena lapha noma khike ibhoboza bongosi ngiyambona Nkosi bengqokisa kwenkosi. Ngimnyama ngelibala. Hayi nyalo sengiwasheka ngoba sengiyawashela. Ngithi mangifika lapho ku-interview ngiyabathola abahleli so bathi noma ke kunjani siyaphila manje. Nelive lakhona ngoba ngingakhona phela liyavakala. Alisile le headache. Alinatshwala lokutshwala le. Alikatsheli into lokuthi alithandi. Be fresh. Ngaphila manje. Mangithi ngaphila manje kuphuma ingelo setting 5. Ngena ku 5. Bathi ukuthi abazange bangi-interviewer bavele bathi nimbona njani ngemva lomunye uthi siyasebenza babesi la siyasebenza ngemva lomunye uthi hayi ye ukahle wasebhushe ukahle itatira ngangena ngaka-interviewer ngenxa ukuthi kwayinsizwa ande ngazila yonke into loyento kushe ayibene kuhle baseshe umsabe uNkulunkulu wakho themba uNkulunkulu wakho hamba noNkulunkulu wakho umathembe uhambe naye ungene naye ungasabi asisabi lutho athi mkhabelela sisathiswa ilutho angadi khuluma singisi sokuqasha kwami kokuqala ngosikhuluma nyelo ngoba siyoqasha kwesibili asisabi lutho Amen. bethembeni uNkulunkulu themba uNkulunkulu emsheni bakho ube proud kuvela ama-EA la uzosebenza uku-aplya ulikholwa EA ku-assistant esikoleni nawo li-EA mina ngiyasaba abantu ukuthi asingisi tell us about yourself hamba uyokhuluma singisi uNkulunkulu ukusida emsheni Hayi babe wethu omuhle uNkulunkulu wethu onqwele siyabonga